Saya pun dia ka tiga. Halo, halo. Doa gusto ka na lang mabaya makamamastay man to. Na ako na kubaliya kipito akar kano bila ko ay daw sokon-sokat. Yun ganyan ko ni nga sang panas suara ko. Manyang ko na iya mabalbal sa ikan gigina nga ay bila kamor na mabatut niyang ko ni potresam talas ikan gigino isenda na. Potresam talas. Na wadong paman adiyo ka na masar ko kay pagmagulola na ka na ko solok po di ubangan sa niyo Malaysia ay do so natatangkay niyo kung sa suga so kung gusto ala jalan mapawingin ang daway niya. Kamatan na udah buat ini bulu kaya pan panyeraknya potresan tadi harus sebelah kamu aku sebelah dunia marga bikin ubahnya si kamasai semua udah kakasar dia bulan malang sama narapas kuat dua pikir ya sa kaptena inatagang Yesu lalaki sa pananarungan korona aswalo asal kadulungan mga day di dalam na uman makapamagaluna ng buwan sa pagtabatat sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadian pasalin dewa keberam amay ini sakumawatan marani lang sakay lamoko inureki ginawam ulang sakai demo nampo anganong kapaaman ako mga lalano ataw lempo matunao pagi ay emiyam anay eno naliliwan ako'y liwan ako bumburanang yato'y bubaratan sa alungan ni mantunatan ang kiyapuro doon na pasaan doon laan na buling hindi bedoya kampong dito akapanggula awang katiyala doya soknor ika kiyay doon oh saya darah kasupragan dengan kowe si maalaw karagan nakapatu maagadan kam dengan panomalin din ako buga abangan ko kaade jika nok magawang kabapiya makalaabo buga abangan ko ragasan auto asarata asarami dan damba manguudai kakasarao mapapay mayanam adiyon na anak uwang udat ingaraan pasimbay nangarano tuwang taano mapuro ako madalir kiyan so kapaarag so kabuya buayam kadiyo pagkanik ko sa mga utama aya tulang wasbuan di misigi poon kapangalin ba anak kurang abula siya na o kapayo ako tayo rin
na ilang ati ibu kita lang ati ibu paraman nasukia apungen kaduna na pasimbona ada anian sulang tak ini saya pun lupa da apunda ujian biya kapitula pisaan niya solo pa siya panulangit tanong siyo ubuha tanong diri sama piya ula madaya itamin endo sa isaw tuwa ingat at niyan to nabiya maulan na Muhammad kadiya warawaatan na dudubitan niyan kadiya Muhammad ayamiya ka bumbara magato sayang ko tapi dinatara kita mangudu ide alaw tatalinyang dapat apa donisyo tao rata ikadua susya burna ikatlo so hindi la ikapatopura akan dia na sokura ana ini jotoon na abi tatawa miniring na ini bulan niyan tula uso agama na o kanong awukan ko ano ta awe kapipi agin awa niya agwa na sa tawa sumiyo pa suminin na iko kita benam ya berdudan ni imin dia abiya na abiya ko beniya pagmaatam ni iya ko hirat bende mampu benar na umanga de tunao bukadiya ilay apan atay iyaan kamado kailan dun diingan wasala apo din nayaw na daan ako amudot ika pudurai ko sa dupanuan loongan amuran niya unakibilat tumasakrik inaama uwing de ayak iya lembuan apatapan lamu wamalaak iya susulid anu patain ang tamakam laduya imay amay alika au gustoy mamasapi gustoy mamakambali gustoy mamakana api kaya pendadian kumaadya kumaka piyo odian kotohan dini dewa kona abi kaya aku raso lamang do ide do alawa katatara sanaya ko kadira namumbo kaya amani ikama ala tusalada ilang tinuwasa malalo apu jamati gayam dalawi inaran sira na mga kadi sumiyo jamatina dua aku sa kasaan ko odien saukoten na auto kaya apan na diyan nawa akan apehan diyan na inanun na akampaman ito ay aakan lima tanang kabiro balada niya amas mira na adong penapsurat ito pondo ay adong penapsurat 50 ay ingat apiyaan biro na kanan na bumindo mangdo ikakaasar mangdo ide da alaw na ay ako nalala ko na baka pamauno teke si isabit akan uba kung kabula ako mga unor saranawa mangdo ide da alaw uba kami petuli may nutami sundua niyato bigo mangdo kakasara ko teko walali goda makatara saya makasasari bisa awid akalian o ide da ay elaw sam aray na nakampamat kaya anong maingadaw na umangadato sumalo kumaladaw na bulayang usoldo tama-tama ginawarin bumutag uluwan hindi sa iran na patapiyag hindi na ako kaya kaya isayram Atan eno na napagnayon dia pagnya isang maraw guwaw nga inada amadalan de nuwa itano di ka pagnya pidatoan maampaw kalina sa kaya dilangan iyan pagkarisik di anak inano na kapumasa arakatap hindi munapin gutaraan gutara di pilato sa kaya dilangan niya kuno mono sarad iray goisay emang ang
goreng intan na inanaw na kampaman Butuan na nakalinan sa malaayab-yabo Niya ka pangaroma ko anak inunurasan Mararag na so kaya pinagyogi aming butupaat Para katabuluit niya ka pangaroma ko ba itorong bulawa na ako Niyamin sa amin Embi sa nagunatang ko uraw udud Daan ako amuda sa aong kaya patainit Iya taman na ano bang sa saira ano na Iya susudo ano patapiyag bilag Kaya kisaratan nun Umarasudo laman na bo kaya waso sa awir na Na mga ulurain na nagpaaman Mga panurudo na naasalian sa muna na awo Sa puluwaw kunam Aku pata sa puluwaw aku lima Asaliya sa mauna na adong pinapusurat Sa puluwaw kunam ko naman na inang mga unot Adong pinapusurat sa puluwaw ko ito Apiyayan araw na tananaw pag-iyon pagmuda sa angkupan ko dua puwaw ano mga aalilagi ako sa mubaya sa taritib ng mga dito o bako ng perlakuma pag-iso ko limot iimi at tingara sa arakatalindungan iya so dundingan kaya kaya buro dan na ikinto sa munaya inang dalaw ka inuwa ko lalana tao Tunggulo ang bayatam Anak ko kaamay ko buunan Bunataw sa mantara Masik niya na pikir Madait pero buman na Sini do alaw Kanad na bumundo Misabisan sa barat Mangudo ikakaasar Kalalaya manak na ando Na bukan to di do kumi pangarudo na awa Mangudo aidan Aday alauna auda anakku amuda Indano panabiya sa piaga puminumbo Madakali ko kumana amauda idu alaw Anak sipo na mauda idu alaw ko patapano Ganan piaga puminumbo Anak sipo Auna awaw payaga Ari ko siya po aulugo siya Ososakan na auna yan saya ko dunggan na atan iya po ulo buo siya o kaapibuan ay ingada tumiya na saragata 50 ay ingad dulaw ang sandura 20 biyan siya 2 pa ay erogin biyan siya na ay saratan nun gaya sa taarit yan patay ng maala Gani yung man na nadaan ako amudan Solotan sa pagtaon na musawira sa ating dua Solotan na nasabukan ako mata kakabir ke udaasan Au dia suwa ulang utam Nanaan sa au bekena kabesaran Disulutan sa penad kaginan ipitero Manguda ide dalaw amdo ya satar ete Piaga pominum dua inanu nakam paaman Perimbunga sulutan aku ya rasa Taruh bunga bulawat Rumoyo dumasuk kata mayung lokasok budi Tarik tiba pinantawa sempada piaga apo Kisolo aku tayin sam Anu naang kamu sawira sa alalag Dia solo tayin sa dia bayan minum bu Kaya apenda adian na ina uwi dia alaw Adem pendapi dia saling ada to samu naila Mapia mampu toa aya isara tenuna awa Aya uwa utawam Petna au subalua ari dia balua subalua riuna na ina uwi dia alaw mangano na ko obi inay na ikali masita alina ipundo na pirano na ina upagore ko na ikan tigunton amay ko buo na kaya utuwa ibe durasi patana kento mga ulo sarra anaw bako budi ko pasa asam pada piago apo asara ay apu
Elay eto na ako amudat patapan noruganan sa piyag puminumbo kaya ki isara at nun na sulutan na maamor sa minarakatamog yun ang kaudusan si sulutan sarada apan ano na amo sa wiri sulutan na duriba minarkatapan taram sulutan sa basa tanto amori ataw na minano na kung pumako di madato sa paalaw tanto ay imurin iyay tao patapan uruganat tuganatang kauro kay pananda mataakan ika manisiyay ko ininanain na ama saratiyang lalagapiyag puminubo na uwi dalawa ay isaratan nun aw na sa puluwaw ay yego waw duwa kapit sa kalokat ay asisiramanan sulutan di maala ba na masiyo ay na uwi dalaw kaya pendiyo na inano na kung pumago di ka ay pinda iya ay maanan niyan dua po dua satu ligan piago po nabiyan na sirmanan si Eran lolo tapi kila sa arakata talawa mo sa wira sa tindag lolo tayo sa esan andigan na adumpan na apudat ay maanan niyan ko may maala kawali kumaran tawa ay kisaratan nun kaya utuwa sarata pag na ay iraw na so bubuo abi kenaan kuwaran do mangano na saya yan na ay kiyalambuan so dia gamulian na inano na kampaaman arakatam teringa ina uwi dia alaw kaya kaburu danulan to abo iya so kaya punya diin aw araka ay ito utam awaan na bikenaan ko ganta ako panikan sama maan nagyunan ni Pedro mai adam mala kawali ko marantaw asarap to ka amay ko buanan malo akan tanud na indeno panabiyo imang do ide alaw kadiya kay tam awang ko wapagori akan na anak mapangaangan daw yan sumangday kakasar bekar gaya nakao na inuaw kay diyan eray duo aw bakod na purang kuma ay pandapati wawadun na ako amudat nawaw panabiya ay paandapam atayo kadaan ako amudat dyan panabiya ako kialing mudan sa ataw muda sa ako adaan ko di mada ataw sam amo na ikapangaranan na akad mangda ida dalaw na ayaladu bandoa na uwi dalaw na ayakabuduro dan tulutan sa tapurga mo sa wirasan lalak tulutan sa iyadi mayon na sukmaan sulabi ayakabubuaw dan na tulutan sa adalama sa wirasating bagi sulutan na anan nyari dirago bisa kaya laay duo binaina aya pagkadapan tulutan sa dalama biada totom ya sulutan na nanjab kenaba kaya awan inano na kumana raduri yonan aya pa kayga tanag sulutan na anan ilabayan minumbo na ay ako pamandudan sulabi samunaya ay pagkadapan sulutan samunaya dito tuwa yesuaw kulutam anana sa depan na abaya abo ay ako pamandudan na napagatan no gunton na uwi dalawa ay pagkadanaatan sulutan ay sa arakatalinguan na uwi dalawa yun na to dendingan dua buwaw daw
nama ina uwi di dalam musawira sa tinda di sulutan mama sirre nami anak iyo ayang tua sarat tao mana biya ang kau dun ko indino panabiya ara kaatan lindungan na lumini mo di kusuman sara ka uda sangi sulutan sa lindungan sa awira sa tinduga dia sulutan na ayang na iya isang tam ari emer na ano na ayo na kampaamat na ukabuotan na ni pandua pararano na koron na ubigem maorowa ni dua kakak maungangan ipanada mata kesaki sangko panaya aw na abuan ay pandapatiyo kagiyamiyang ano na asang upat mi pandurain nun na irari kakampaman ikapanong dia na na di ini doa tidak to amang uda mi pandurain nun na kaisa pudindo agen udah na ko tahu na isakai ilap ini bubu kataya sa sigena nakai udah nakaan misuta na asarep amay kaarin na yagan na siya bunur si ima natang ko dun na irari kakampaman pangkati kasangu anak di dua nabuaw iikin madi penderain not nabuiking damnya ayat pemandudan pararan na ako na sida tua ayeda arimbo ngasih bunur lain kagia amil lambon na sampurna imam pagadong ako kita bawa kadara imam maaya na udah tohuruna di dua doang subuh sama piap super sama raatam lalayong sama sakit ay pandai apa ataka ina wale seto kaya apa mandan nakararan nun na taon sama buka imama o dimi panduan aduh na batang sarili ini penderain na ayaku pemandu baka no saat na kabetari di kesiur sada podiyo na ay pandepati iyong ayaku pemandu dato aroma peneta ubah pemilih lembah ucawi sa tinggi kadera dato anak dato adi masangkaya di dua na dijian aduh rena ini buat dan takur wow kau ayaku pemandu dan to ama kau ari jadi penderain pararano na koruna na yedin na iya makaware maan niyan na dikia wapenai mangamia ikia aradia amai kapagduaran au mangaya ilayanum wow iyan na namo kasi ay panda patoka dudo mo kasin ayata pemandu dan iya makaware amai karina ya gina panama nakon na anan perisa suraya agi mata igenan minoromian de itu ba iya makawari kagi maungangen na itu timbesa do ato makan nama ni sana murud kakasian na wow na yede ini dua sepamilia asangkad na saulutan saulutan makawari bara aku bersama lulutai mam
siri nararang kumaku gudet ladu kalipada to kasabusa ini surat ini sumi itiyo na ayaku penuh dan ayat tapman dena kadaro manga iya na iya iyam alabi iya au iya masuk batami penyai na osin na urai nan sodem diengan nan normian dai iya labi nang ka ititi bersada to agi maangan ipati dalam sabsi katawani atundi inanu na kepemat iya dari imbang amai kapak dernat iya dari imbang ina wau sudisan ai ini radi ban dua kararanu na kurun na iya dadom aku ai pan depa atiwa iya dadom aku bukirari kakem paaman terima amor amai kapak derat ipo terima amor kararanu na kurun siam ya imugia lela na umuji lela gana tantarwa udan ayat mandudan wa iya sampurna isaku dijenongan lembe imanto amai kapak derna kararanu na kuron na umu iya asira mata idena gana tantarwa udan ka ayat mandudan iya wa sayatam daya ayat dia usata dia amai karina na udah tola ate dia buah ya betami bunyi isya dia cetat ate papa katopo auraya udah ayatiam aradi ali pendua kena tangkar dan kararaku maku dan langwa dia anak baniyo berau tamsa ini sorata ini somiteo ayaku penuh dana amai kubuanan sodopo dunia alang wana bertaya nyawa mangyangam ada atau adipan dua au kagia ami yang anona de anakku amo deat ika pemani isiko betangaram bearo ai padu pateyo ame kapak derat ada kandu de medek preko kiaya siruna ina ita narakoro miru apia milekon na ambora asagi dunia kaya utua impe apa yo udah imam aribo ngenat pemaan kalawaanan apa yo kalawani di ke alawani pungani yo wae ko di kapamagu di kapamagu ta una corona sitere pulsi ero pagi apa aku hai anak setar merah dia buaya kaki mangan na setar merah dia sodotan anan dia pendua polo tak air jaidan andal aman nakau ipati dalam masuk tiga katawani naman tanga polo tak dinda aman maila temapa ada ilana ya ku pemandu dan dia siruan ya awa ina wa udah ialah kebu ya berikan doa makikilala tahu siapa kati belakabu malai paning salah kau disalah kau doai gelak ya kau tawa bungannya ayam kinang panik gelak apa geriakan anak nak wow bayi alam akabu ya au mi pendua dua kararanuna corona suauzian erala yerala ser manda upwani waim me pendua ka aw anuna ya isim
Pero utun na bakaluron dun na ayon pakagaan ng kuron kauda ama paagurason putrenoran linda na tao putarim meralinda tamagyayida adalaw na ano nang kesiro uto ay pandapatin matayida sirutum napagalamatan na sa presidente kupongan niwa iyam nilatabuim maato isa ko dito nung nao tadi pa ay gayalam amaatan na naman nagyay sirutere ino siya buraya na nagsuling ayo iyan Kuriya masangkay sa arakatadundaman ayatap man ginagyo sirupur ayam nakwawapayinam aman ko na pagari ko dia palantay gaya admi pendirain naon apalante o padiyan yam anay enon na palante gauray isa ko diyan neran na pag-ato tarre sorrer pungan niyo wa iya mo ko imbi ilopa mo ko piraka na umanga undor ubadi mi dapat terapi maguya anak pungan niyo wa im niyo mirawa sila ko mag anak na tuwa imbe awa tuwa sa ara takad ama apa agura ason dua kaatawa honor na ano na kampaman na o da ko patao inusya isiron apa ay ibadi pandu berdua manun kiai sirusi ka sa amai ka paabudaran naon na ama sambo ka manu sirusi amai ikarren na ya agon na ina amai ya aman nabi lebih dua anu na isiruin nakwaw na payakam halilang kapya kaaga ang kuron ang tanto di gelang gali osolo po din nakan na pagkatisirun nain may kapagod na paguriakan na anan nabiyang kadaya sa inera sa iwan siro may karen na yagan na ay pandapatiyo ya abu salita ngay pandapang atang kain abu saliha dia dua puayaw isa ko di tenongan nako nakamunduan na nao amay kairinam kaya agyan na isa taraman kadiami panadun sa kadi sa taraman ano na iwan na tuwa kadiapayagin Enjol nana kaputural na damati pagariakan nana ay pandapati mangda sadia amin na duduam kararano na korona sa iwan turi may kapagsirat pagariakan nana siya bunur si maasaw mantua ayam Yuswa udawutan nanan utana sa are para kaata dumwa na ayasi kretare wa niyo wa eka inurumian doe sekretari aya katawa ko tani tiga berai tas miradue madrasah Indonesia kadnu profesor daire katora dosa iwan apor ya bawo mairna na abu air manukiwana pae boy pandapati nakon ay pandar atang kaina wow daraan kagia milan pagriya kananan daraan arago anu na amu sawer wasik sana na duduam ya buaw kora saani amu sawira sa tindu pararaanun na kun anak
kunawan sikat miyang ano na ipmaan sa iwan kasi na inoba Ganatang karuagan kaayatap mandudan Nadato inoba Yawana itanan May karinayag na kararano na kurun Siya buwawo ayana Aliya agyo sangkupan na anan Para kaatadin dumaan na lumini mo dako syukman Wow, pemanduda na mataya ay sam Dawodo tapangati wanan nai ame karin na yagal na tiabu suhay natang turo dun na takman kahit pagsinan siya pangkani tusuro Mai karen ya gena gitu au suruh ayam pagari kulai akana o inusi itaram asan tiga inus wawa uditor dimi pandua dua tamaki itu binti ewan janan doan onan nana utua saara ya buah muahan Imin na akan nako nakambalik tuwag nan so anonan yamaw asmina o nawaw umuam asal amin na tao si tuwaw itere na pagari ko ay pandapatakan na puram maadan na dilutuan takad pagarit wata magituin te pera kagiyan niyam alay enon na ina o sempale buya ganatan tarodan na o sempale buya ayata pemandudan na natuite pae ame kapag na kararano na korona o na yidin aran na rambuyo kadia ami yang ano lagi rambuyo nganan ayata mandude na ladi tua winte ya iseka sabinan so dendingat mai katlalan na ina unai samat yang ano na ayata mandude na mai labo kadia milan alam beasi may lab sa dendaman ay pandapatiwan na utuin tiit barang seraman na nadibdua-duam inoromiyan yung itakag yumaungangan musawira sa tindugolan tuwin tinainag na upagwari ikong inauwaw kumbing Iyaw kote radi panderain not Usia abun na biyay na ino siya ikrisiru Ay ako aw pamanduda na pangat iya ituran Atay iwan na nagwarin sa tara Pag-yami panadun na aw nakandudan na akot Ay pandapata ka pag-yami alay enon na ako ang tertito na isa kain labo kakagyaw sa sandigan isa ko awang doon sa frekwensya kaya man dinadi ka manisin ladi ka dayalan at uri na nakambula kere ay pandapat ka kakagyaw paganonan nakambula kere ini panduan aduh banderain na akan balot dia paguni kulayakan nakarab paka sao sakwa umangyaom
kung aangan na kataya amin lambo ay taapaman dan pagatitur tipor na udarom meri kamu tawira salala kaditur tipaido na uang yale pemu kawa nalibara kubur na onale ay mukana biyagu apuana matuwa o manalam majutam akaw din jalan terati sekat dimi pandua dua ala di terati sekat nalipaan rai tao kusita arayitim sayyidina awinan so annuna ya aburaham nagsukatur rati na abulak deragu na o dimi panduan aduh akaran na kurun na aderatin na ay pandapatakan na deratin na inad may puluan na amo sa takbalan ni penderayan sukatan din wa ina wa fursiro ay pandapatiru kami angan na akon pagri ko na wa ini awapit air karaga mi pandera inna makararan na kurun perper karaga na kami penadun aku maaf tangan doaron sabulan ini saudara ata ini suau bitio ibu unsati yuan natamakula senambut aku pemandu dana na wau payegan ari ko wana usai guna mi panderai non nakararan na kurun nyari beraku besao na wau sayai wana gunan so anunna kawasasa wau ngangan na ipatigal masutik masini arma pansa bila katawanian kundi nakwa payena o kamu sawira sa tindut prinsesa say pa agyo matay ganyan panderain no na o pararan no na akaw karon na naaw na tangkuro din dia ako siyalan na ayata pamandudan na wow so pera buya o kagiyamiyam ay na napangati ay sopir la aboy ay tapaman na di kapmanisim na opre merosa di penderain non kararano na kuruna na umangad aton periyay isaya aisa na katatan karautan yu kapitan maya di pendua-dua kapitan na uawuhiya malon nakakabiyay nilalamba pamili tumarompaw na pagkatigiyong maalon suli ngayo iyan na nilipurain putari ay isaya na aliyaan na awinaan susiramat kaya taapaman na mga kusyaliyan kapagdaaran na naaw pagilan Ray ko nagnataan tarodat kaya taapaman na di kapmanite prinsesa salama dua-dua kararano na kuruna upamiyay iliya
kayak ngayo iat yang kotorugan na inuti belakang bisa ko udah ko maaraw akararan na turun kaya ko mandu na pangkati ayame ino din na wawa minudi ogyan sa pamili pangkati tumarumpo numi yakatabuan ka yutuang wayin sam waya pangati sama sudin inanon na kampuman na ubi ka penderain naon na sa ino yun na ang pawudun anday na aburahma ay pandapatiyo ipanala matatam nauwaw pagwariku nauwaw sayay inodingad pandua-dua pamili mamandaya adumi penderain nun pararan na kurun na yaliyay mawukan anan na nagtangkora udan kaya tapamandudan na isapan na akong siyal naon ano raya sinuraya buwag ko na di pandua-dua gusoling ngayaw yan na mo sa takabal natangkoro udan kaya tapamandudan aw di ka palinam nauna ikapito kung siyal kapupanabiyaan na nasulitaryo nan sudundingan na pamilya iyayapam ay ino nagnataan kurugudat bakod prakuma kaya ko kumandudat kaya uwaw tuwain tao mga isayakim iya siramat na unari basen na dua-dua basen na bukaya subukaya ay mo tiya isap na isake isap na isake na ayuhay ma aguday sakya pamilya ito mam aron pong nagnatangkora udat na ulay tabuy kakagiyem yang anon kaya ko pumandudan na kararano na akoron abun wawuray dyan na abun dyan na yun ang sa ano na pendua-dua kagiyem yang ano na abu aday ma akapimilin lamba ano na nakampunan sa buyanan ni pandurain nun na akararan na kuron kaya taman ginao na buwarilin yan te adin dua-dua suka pangangan wow na siya bukasan nur sawi rasan lalaga ina nadarimbang bisa awak si buaw ilin endungan na bilindungan ano na nakampuman na kararano na kuron ay pandapataka na aram nay inuwan na siyar na inuwan musawira salan na pagriyakan na anan nabuhi sigun na lana ganatan kawuruan na namang ada arom merek pakudraran kauma ada dukalipada to kalipabua iya dinebudua kararano na korona ayang wow payiman ando dan na au pagriyakan na anak ay pandapat yawatan tuwa militare pagduraran na awaw na arem aron na dilipan dua-dua aon na udah to aurot
di kukulangan neran sandiyo tak ada toa di gula aray sem enanya pangasirun sa sando may penderai na nagya armiya kataya milandam aku suka ay payanga nganon na pagati Abraham naku nabraham au gina bimbingan pandepati yo Abraham ka saya ini adi dua anon nakau penan ka penderai pandepati yo kadia apa yegin ya nana ina ona ini do na akuna antone ani penderai doa one dia ai paan dia pa ateo aku apa anganun na me kapagaran pararan na koron na wa deui ma aton kaya au mi dua datang korodana mangudai dia datau nawa itan no di kakakio paginonan kaya karago mauna apirago sakano dawana si kapatai tanah si kawano kadiro pagi apira pagi payungan na akan binani ngadi ekom amay na sana putri mira alindo kaya ranong kuraka na tutor dua kongka putri ay mira alindo kao miya ka ay edayano naku putri ay luralindo putari mira alindo matai demraano ngawo poso akan najakap mama guarim mangudah idu dolawa ayaku nalanda aku baka maka pendumara ino diga paase piak elai eda adiga aku berdingka paase baka makan daya na imu maka dayong kam amai kubu amayo benak atayin to wano na ipala kusurino semasa tiraya na obula kamur kao annya naka ya putri santalia panakasora manisa Benar ya Pak Adu ini.